lijepo je da se stan opusti i da se bavi i sportom i da lijepo i pojede i da lijepo vrijeme provede sa ahbabima, ali brate dragi, ako si u itikafu svaki dan u slaščarno nekoj sa ahbabima, to nije u redu. Ako ti je žena kod kuće sama i djeca, a ti s kafe na kafu s braćom ideš, nije to u redu. Idi kući, nek ti braća govori da si čizmaš, a ne papučar. Budi sa ženom i djecom, nema većeg ibadeta, nema većeg boljeg djela da uradiš. Zašto su nam djeca daleko od islama? Nema babeba. Sve mami prepustio. On se našminka i hoda. Kad si sjeo sa djetetom da mu uradiš zadaću? Bježi od mene. Mam važnije posla. Na grupi WhatsApp s braćom. Sad kafe je došao sa njima. Ali tu otvora se neka tema. Sve mu važnije od njegove žene i djece. I poslije dođe i kaže, dijete mi prolupalo. Ma nemoj. A, prolupalo dijete? Pa kako neće ba? Šta si mu ti radio? Šta si ga naučio? Čemu si ga naučio? Ništa. Šta si mu prenio? Po čemu će tvoje dijete tebe da pamti kad preseliš? Šta je meni moj babo govorio? Pa ništa li govori, babo na telefon sam tipko. Zapamćite s telefonom i sa daljinskim, ovako babo. Nema nikakve uloge odgojne u kući svojoj. Jesam haram uradio? Je to haram pisati na WhatsApp? To je sa filozofija. Pa vidim, nije haram. Kao onda je halal. Ja sam u halalu. Brate, ti kad dođeš u ćevabdžincu i naučiš 10 sa cijelom lepinom i pojedeš je i naučiš drugu, brate, odlažiš u haram. To je pretjerivanje, ba. Ti jedeš previše. Pa normalno insan pojede sedmicu, ti pojede 10 sa cijelom i drugu si naručio. Ti ako na telefonu 5-6 sati u kući, kako to može biti halal? Svako pretjerivanje prelazi u haram. U ibadetu da pretjeraš, ideš u haram. Pa ashab doš poslaniku alejhi selam kažu, poslanik alejhi selam malo klanja, malo posti, ženi se, njemu je Allah oprostio sve. Kaže jedan, ja neću nikad spavati, odakle do sabah klanjam. Kaže drugi, ja sam postim. Čita, svaki dan postim. To će kada ženiti, vidi, žena, djeca, ovo bolnice, pelene, ovo ne treba. Ja hoću samo da ibadetim. Koncentracija. Poslanik sam čuo to, pozvao i kaže, šta to ljudi pričaju? Tako mi je Allah, ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja klanjam i spavam, postim i iftarim se, ženim se. Ko ostavi moj sunet, nije od mene. Ne pretjeruj.